Sika tiragsak ko. Tinapalabas, nagpasyudad ni Tess tapno kasarita na ni Jinky. Maipapan itidanda ni Manglukat a restaurant na. Nasaw ni Jinky kankwana nga isunti makaamoy ti amin. Ket impanamnaman na anasken ang maparangay na. Sana nagkarin ni Tess. Ngem kuna nang aramidan na ti amin akabailan na. Tapno rumangay ti restaurant ni Jinky. Nagsublin ni Doña Marita manipod Cebu. Ket impakaamuna ka ni Oliver ti pangta ti amiga na. Ano saan nga ikalaysa ni Oliver ni Jinky. Ket mangaramid namat itiwagas tapno madadael ti pamilyada. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sika tiragsak ko. Kasta tinasaod iti dadakkel ni Jinky, Oliver iho. Makaamudan iti kayat dang aramidan. Nga oray mga ramid da iti kontra iti pamilya tayo, tapno madadaol tayo. No da ito ti kayat dang aramidan. Awan mabalin ko, mama. Kasanon no dagiti negosyo yukin ni papam ti pontiryaan da. Anya ti mapasamak no madadaol dagiti negosyo yu. Sigurado ang mabangkrap kayo. Panunutom kumaan na imbag dayta, Oliver. Saan ka mabutan, mama? Iho nabakbak ng da Jinky ngamda tayo. Mabigbig-big ti pamilyada may sa akabaknangan ijay Cebu. Iso adida kayat amadadaol ti imahe ti pamilyada. Mama. Iho adanton anak kiyo kin ni Jinky. Iso na saysaya at matlang no ikalaysam. Anya pa'y lang ti sapulam kan kwa na. Kat napintas a babay. Saan ko nga ayatan, mama? Ay ayatan man kan saan. Naskan lata nga ikalaysam. Tano saan? Balsanda ti pamilya tayo. Nariribok toon ti biyag tayo. Iso di ka nagkadkad, iho. Ikalaisamon ni Jinky. Sika metlaeng ti mapabasol iti daytoy napasamak, Marita. Tapaya siyak manan. Tano di mo kumaindeldel ni Jinky kini Oliver. Awan ko mati parikot ita. Nagayatan da adwa tinaramid da. Saan lang ang nagayatan ni Jinky? Amo matasan nga ayatan ni Oliver ni Jinky. Ngem pinagnaed mo pa'y lang dito'y balay. Gapo ta iso ti kayat kong agbalin a manugang. May ranod tayon to iti kinabaknang da. Hento nagkalaysadan kini Jinky. Day talatan kinabaknang ti adday ti panunot mo. Ngem awan serbina. Gapo ta day tamot laag sugsugal ti aramidem. Awan bibiyang mo iti panagsugsugal ko. Sige, awan bibiyang ko iti dayta. Gapo ta kinabaknang mumet ti sugsugal mo. Ala, no awanin ti bagam, panawan na kun dito'y silid ko. Talaga ka di, adi ka nagsubli iti silid. Nataltal na ti panunot ko no agmay-maysag. Wano? Talaga kit di mat nga da relasyon nyo iti bakot akasarsaritam ide ijay restaurant. Aniya? Dayjay abakat nga agim pipintas. Ha? Imposible nga wan relasyon nyo? Mabalin ka di, Marita. Rumwar kan dito'y silid ko. Kayat kon ti aginana. Jak kayat ti makirinik yarkan ka. Gapo tapod no nga da relasyon nyo iti dayjay agim pipintas abakat. Pues, no di mo kaya ti rumwar, siya kon ti rumwar, agsubli ako ni Jepasdag ko. Anya? Nasaysaya at ijay, tanataltal na ti panunot ko. Rumwar ni senyora, kasla masurun mo't. Bayam lang. Mapan ka no Jepasdag na, senyora. Sita, idi awanak dito'y balay. Kanayon ka di nga gawid dito'y ni Romeo. Wan, senyora.
Dito'y kadya maturog itirabi. One mat, senyora. Kasta kadi. Sita. Anya tinapaliw mo kin ni Romeo. At da kadi babae na. Babae na, senyora? One. Ay, awan mat, senyora. At apak ngamin nga da relasyon da ijay bakat ngagin pipintas. Ha? Asinaw, senyora? Tay kasarsarita na idi ijay restaurant. Ha? Napintas ka di abakat, senyora? Saan? Agin pipintas lang! Amangan mo, no adayo na pimpintas ngam si ka, senyora. Iso nga agim imon ka. Anya ti kunam? Ha? Ay, tikunak, senyora. Napintas ka. Iso nga imposiblay ang makirelasyon ni senyor iti sa balay. Nang rona no agin pipintas ako nam. Ha? Wan, senyora. Adayo ana pimpintas ka. Ngam di pagim imo nang agin pipintas. Apay, nakitam ka din jay bakat ngagin pipintas. Tapno ko na ti kasta. Oray jak nakita, senyora. Tatalagamot napintas ka? Won, senyora. Napintas ka nga oray bakit kan. Gapoy ti day tagaym bagam sita. Ikan kay ti bonus. Ikan kay ti sangaribo a bonus mo. Ha? Talaga, senyora? Wan sita. Mabit lang ha. Tay nakala ti bonus mo. Na? Pinatiray o kaklaang kat ikan nakanaw iti sangaribaw. Ayos ah! Sige, iho, agtugaw ka. Uwan, papa. Nakaumay ka man dito'y pasdag ko, iho. Kaya't kayo kasarita, papa. Diyak ngamin malipatan tinakunan ni mama. Abal senda tayo ti pamilya ni Jinky. Iti ka nito ajak ikalaysa. Natural lakas ta ti sawunda. Gapu tadi da kaya ta matadaal ti imahe ti pamilyada. Panunutan man na imbagi ho. Sika ti mangedeng iti dayta. Nagsaritaan tanday ta abanag. Diyak pa ikayat ti agkalaysa, papa. Saan da ka mapilit, iho? Ket uray niya pa iti aramidon ti pamilya ni Jinky. Talaga ajak ikalaysa ni Jinky. Gaputasan ko nga ay ayatan. Kumusta ti rin, Jinky? Nagmaditirik na. Gapo iti panaginaw ko, mama. Gagangay day tayo. Kat, nagpakita ka ka din iti doktor. Wan, mama. Inton umay abulan. Kuyugan naktumanan ni Oliver nga agpa-check up. Nasaya at no kasta, iha. Amoyo ka di, mama. Mariknak nga agayat matkanyak ni Oliver. Ngamin, kinuyog nak idi ang nagpa-check up. Kan gimatang pay iti prutas para kanya. Maragsa ka nak iti day tangay bagam, iha. Mama, rumwarak, kaya't ko ti agaliwaksay. Sige, iha. Sana bale, sa anak mo't nga ag-drive. Ni Dong ti ag-drive. Sige, iha. Awan parikot iti dayta. Ay, masigura na kaagigyan latan dito'y balay, mama. Basta gananat ka, iha. One, mama. Sa dino kanaw ti papanan nyo kani Ma'am Jinky daw. Diyak amu Basta kuna na rumwar kamay. Agpasirman nga tan Di pa lang amin nagawi di lugar da. Tawan mo't lang aramidan na dito. Di talagpaspasyar. Di lagbain. Dong, nakasagana ka din jay lugan? Uwan, ma'am. Apay, anya ti pagsarsaritaan nyo adwa dito. Ha? Di asawa ni Dong, ma'am.
At jay lang kami nagpaspasyar tiyang munang aramidon. Anya? Wan, ma'am. Ay, awan babain na ang asawa ni Dong, ma'am. Jay lagpaspasyar tar aramidon na. Awan bibiyang ko dita. Intan, Dong? Wan, ma'am. Di nalaan mo, ngay so ti dakdakamatag nga awan babain na. Kumusta kan, Richard? Nasayat, Mahet. Sika, kumusta kan? Okay lang. Italaman na makita ka. Ket, kumusta ti restaurant mo jay probinsya? Inites, di makaamoy ti dayta. Nagtalag ka unay kan ko na. Apay kumasaan. Nang runa ta amok mat, anabayagan atal-tal kam diti restaurant mo. Saan mat siguro ang nakapagbayag dito, eh? Nasaan mo atalkan? Wen, Miss Jinky, talaga mapagtalkan ni Tess. Sir Richard, ato yan ti merienda. Elisa? Adda ka dito, eh? Agam ammo kayo? Wen, Richard? Amok dayta a babae. Kumusta kan, Miss Jinky? Kastoy, Eliza. Iti mabiit. Agkalaysa kamin ka ni Oliver. Ngamin, agdadagsa na kon. Anya? Kinuyugnak ni Oliver ang nagpa-check up, idi namin sa nalawas. Kasta ka di. Ma'am? Sige. Ma'am Jinky, Sir Richard, panawan kayon. Tidang nga, a babae. Ipagarop na siguro ang maartapan na kan ni Oliver. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti day tanga imbagam, Miss Jinky? Dayjay amo chacha. Tinangagaw iti ragsak ko. Ngam, dinalaam mo pinagay-ayaman laang ni Oliver. Anya? Agraraman dayjay a babae. Mamirmiraon, ngam, agambisyon ang makinobyo iti baknang. Kadita, awan maramidan na. Gaputa siyak matlaang ti ayatan ni Oliver. Oliver? Sino nga Oliver ti dakdakamatem, Miss Jinky? Nakapanawan ni Miss Jinky, Elisa. Sir, Agamam mo kayo gayam ka ni Miss Jinky. when, sir? Kaya't kala pagdamagan. Nika di Oliver, ti kunam idi anobium, ti kaayan-ayat ni Miss Jinky. When, sir? Iso ka di ti ama ti sikog mo. Saan, sir? Saan? Saan, sir? Mabalin ka di ama amuak, no asino ti ama ti imitam. Saan ang alaskan nga ibagakan ka, sir? Okay, saan ka napilitan amang ibaga kanyak? No talaga adi mo kayat nga ibaga. Agyamanak, sir. Katapno saan ka amariribok? Mang sapulak laangan iti sabali apanggadak. Nasurutan nak ni Miss Jinky. Kat sigurado ariribukan nak dayjay. Ha? Iso ang nasaysaya at laangan amang sapulak iti sabali apanggadak. Tapno di ka mairaman. Saan? Di ka pumanaw ditoy. Di kagdanag. Salakniban ka. Awan ti asino man amang dangranken ka. Gaputa salakniban ka. Timo, chacha. Ijay gayam di pagtrabahuan na. Asino ti dakdakamata, ma'am? Na Elisa. Ha?
ni Elisa. Agtrabaho iti dayjay a restaurant. Juan, kita ang man lang agpaisoan niya. Nailat tilubong ako nada. Diyak ni namnama ang makitak pa'y lagayam dayjay a babae. Saan abali, ma'am? Tapi manaw mo to ni Jay balay da senyora? Anya ti amok, no limod gayam nga kita da ka ni Oliver? Saan mat siguro, ma'am? Kasano nga amo masanda nga kita? Basta mo ka, ma'am. Aging gaasaan a pumanaw dayjay amo tsa-tsa. Dito'y syudad. Jak sardengan ariribokan. Ha? Ala, mapantay ijay mol. Ilayon mo to'y kotse ijay. Tadakayat ko agatangan. Un, ma'am. Agyaman na kiti kanayon mo apa nangilugan kanyak, Sir Richard. Kasla jak makabayad iti utang ko anaimbag anakom kan ka. Awanan yaman na. Sige, bumabakan. Tadapay papanak. Ha? Ne, adagayang papanam, sir. Ngam intulod nakpay laang. Tapno masigurado ka nakawid kan. Ala, bumabakan. Pasensya kan kanyak, sir. Bumabakan, kunakmet, Elisa. Ha? Sige, sir. Agyaman akmanan. Sana ka diya makasingakan ka, Oliver. Saan? Gimata nga kiti arak. Itaman pa, Richard. Nabayag kami na dita nagkita. Isuan na lagip ka sa rongkaran. Nalangarod. Mabit lang, ha? Mga lak iti baso. Sige. Kan adamatan inalak apagsangwanta at taraon. Nasapa ka man ita naghawid, Elisa? Adda ka no napatag-apag na ni Sir Richard ita, Madam Christina. Kastagayam. Elisa, kanayon kayo nga agkuyog ka ni Richard. Kadagiti saan ang makaam mo iti sitwasyon mo. Amang ano ibagadaan ni Richard tinopium. Napanunot ko matday ta, madam. Iso apang panunutag ko mga umakar iti sabali apag naadan. Ngamin, mabain akon ka ni Sir Richard. Anya? Ay, saan na ka umanugot, Elisa? Kansa dino kumati pag naadam. Madam. Dito'y kalatabalay ko. Agnaod ka dito'y. Kasla anak kan, Elisa. Kadyak mo't kaya't apumanaw ka dito'y balay ko, iti kasta akasasaad mo. Amom ti paborito nga harak, ah. Una, gaputan umay ka di restaurant ko. Kastang arak ti kanayon mo nga order. Kat, kumusta kan? Okay lang. Sika, kumusta ti love life mo? Ay, Jak ninamnama agayem ko gayam ti kaayan ayat mo. Ah? Ni Miss Jinky. Ni Jinky? Oh, kaano ti kalay sayo? Apa nagsanay ka? Masikog gaya man ni Miss Jinky. Kat kunana nga asidagan ti kalay sayo. Saan ko nga ayatan ni Jinky? Ha? Kasano na pasamak dayta? Kat agdadagsanan ni Miss Jinky? Uray kalaysak ni Jinky. Awan mo't lat Serbina. Gaputasaan ko nga ayatan. No kasta, adda sa bali nga ay ayatam? Asino? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nubela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo
TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.